Tao to tu ni lecture ra dham ten to chana tu ni lecture te percentage increase, percentage decrease, percentage more less, change in area to chana question ki to na bahut heru ta chana tu ni concept ban chil tan na Zania mama to more or less mama question kha khud na if A earns na 25% more than B. Oh, if A earns 25% more than B, question dot na. Then what percent does B? Ibora ta na jita bang hai. What percentage less does? What percentage less? Does B earn their A? Kitriti boleh betul? Salary yang sithi, earn yang sithi boleh chalo na. Titi boleh ham. 25% पे हम 25% 7 by 4 चला ना less और more कितने हम more कितने जो बोल खना A earn 25% more than B तेरा A जो चला का ज़ेरे B जो चला का ज़ेरे ता चला ना B which है 4 है B हम A हम B सांग 25% more जो A ना बोले का चला ना A ज़्यादा हम 5 B ज़्यादा हम 4 ना तो जो B चुन A सांग इज़ाद होमा अल्लाह हम तेलवन बाय इपी तक compare हम A तक compare चला ना 1 by 5 into 100% so 20% answer जो ये बोलो तो लोगों ना चाहे और क्या रब ताकि वाला ऐसी बावले salary दिया हम कि चे concept हम क्या जामुन दिया वाला revision तो वो मैं बोले या ना अच्छा चले next concept उड़ते next concept होते piece है जो हम चला if a student scored 25% more marks na if trong se ba jing yo question sa the na ki mo thai nam che if a student scores 25% marks he is failed by 200 nah 25% mark 200 but if he score then he is passed with 210 to turn out oh 210 if he score 55% mark he is passed with 240 na if he score sakati hum 55% marks na 55% marks he passed by 240 marks na 240 marks find passing percentage na find passing percentage question na si pham dile student khatchun 25% mark score ahila na exam achu alinkia azan ham exam achu marks alinkia 100% chula na so 25 marks score ahile se 25 marks ta na 25 marks score ahile fail chula pass holo pe chula na exam fail am
zana felam plus 210 kabon ngai chala pass mark mo dinga la chala pass mark ta tawna pass mark amu dinga hele batana kitchen he 25% mark chala na fail che pass mark ta to na izana fail ham 25% mark bo score to 100% la na 100% la 25% mark ko score le pass zolo up evanga che izat nina fail at 1% api lo bi percent api lo phalo ya mon 210 marks na fail at so 210 marks na chi percentage chi marks so mi khan hin student khan 25% marks bo mo hele 200 marks of assignment in so pass mark mo dinga na evanga if you score 55% marks na evanga ma chun 55% chi 55% marks ta na it's chan hi ala 55% marks 55% mai chan hi hele 240 marks in awale so na pass mark chlai pass mark line ni ana a question na sedang ne thema to chlai pass mark chlai tam ni chala na 25% score ala thingzab lo 55% score ala vaw chala na hichi te bol ram bata now 25% plus hichi mark chu hi le pass mark chala na 55% minus hichi la pass mark chala na pass mark chu ipika jidam pass mark chu ipam 25% plus 210 na 25% plus 210 marks na ele pass mark ma chu ipam khara chu 55% plus ipam 55% minus iti chu na plus lo de chu bata chu 55% le pass mark chung ga walta chala na pass mark ai le da 55% minus 240 marks na minus ipam 240 marks na ala pass mark che ki banglo na ai ki ba hi le chile pass mark tu te pass mark na ai ki ba le tite ni ki bangde tin chula na ala tite ni ki ba dinga le 55% minus 240 is equal to 25% plus 210 there dita passing mark 1 passing mark 2 dita pass mark ke bang chala na khat pass mark di chele 25% to chika ma la pass mark thing chala na khana dinga pass mark 55% lang pa chikala do la pass mark thing chala na alina la chitoy chiki bang pass mark che tin hello na pass mark to 25% plus 210 elo 55% minus 240 so pass mark today ne question kana hele chi basic pa cho net thira de ba ka ji ya na what's up understand na denga 25% chana kan la do le jat tam che 55% minus 25% na is equal to 210 plus 240 na let minus the 55 la 25 na minus le pe ham 55 la 25 la do la 30% na 30% khuni pi wa sam 0 plus 0 ko 0 4 plus 1 ko 5 2 plus 2 ko 4 450 na 30% of 450 hile 1% chip ham 1% of 450 divided by 30 na da ele chi is tam 0 0 ka kata 3 1 is 3 3 5 15 chulo na person khachon 15 marks mo it chulo na aju tele pass mark che pi re tam pass mark che pi re tam chi pass mark hilo pi chuna cho pass mark hilo pi chuna 30% chun pi wa sam 450 marks of sa chuna na 1% chun 15 marks of sa chuna na pass mark chu chale prang ko do thei chala prang ko do thei na chala prang ko do ala pass mark che pi ham 25% na 25% che piram che
25 into 15 25% to 1% to 15 25% to 25 into 15 na e wa chi pass mark ham hinai lo pi cha pass mark chu chi to hin 210 ko ngai ki chala na plus 210 ko ma le san ham chi result hingam 25 to 15 ka mal main multiply ka bole jana 5 by 25 to 5 to 10 15 16 17 2 3 375 na 375 to 210 ka mal 585 na 585 so go to 585 pass marks today ni ka multiply ale pi sum 375 jana na to 25% bo jana na 25% plus 210 ko mala pass marks 585 na ella pass marks chila parang ko do thecha 55% ka la ding na 55% to 240 ka minus le 585 so tho de na to basic nga ka explain iti hung ham de cho ne hathi na de wa ka bol cha a question in the p do question and P passing mark ki dong lo passing percentage do hello na no there passing percentage do chuna le pass mark in 0 ta pass mark ki do le 585 ya passing percentage le p hidam kan sai p question passing percentage do passing mark do lo pi cha passing percentage do ahile no do thi de passing percentage do ahile e on mark side do chi calculate do he chi o calculate do cha e thema zero no passing mark do ala zo ya passing percentage phan bodo karab detam watna Is it an so tazalana 15 marks kuni pi basam 1% basatna chuko passing mark ko dono mala chuko ya na passing percentage ko do dinga leti bol ham percentage akur nga chalana 15 marks kuni pi basam 1% basa le 210 marks in pi basam 1 by 15 jiwan hechang ngam de na 15 inch lang anoi lang agom dikati chala na into 210% na da 15 marks to 1% hile 210 marks to percent aga hial ding ala ka bola le chi za su tam 15 za time sam che principal percentage aga hial cho marks percentage aga hial cho na your passing percentage deu chala na it is 25% plus chi 210 he percentage aka hera lete ka bunga 10% hunga la 25 plus 10 to 35% to passing marks netima atu tera but 1% who 15 marks aba sa chula na 1% who 15 marks aba sa ile 15 marks 1% ba sa ta ka cha 210 marks chi 210 marks ni ip percentage aba sa tia ile kala chingjanam che 3 5 3 7 za 210 amana 5 1 is 5 5 4 za 20 210 marks in percentage is at them 14% is na ajo chala chi is at hum 14% si ba sa ta so passing marks is at term 29 plus 25 plus 14 na ajo tele passing percentage to 25% plus 14% to 39% is there passing percentage do le 39% passing mark do le chalo kono bol अब बोलता है ठीक था अच्छा ना पाऊँ कला रोते हैं नुया पाऊँ कला दो थे जो passing percentage ले passing मामा ना जी इनके नोट दोने ला बाला खुद ने explain है करब देता जी करता है ले
चिकरम वाला चना हम तना पास मार्क तो चैपरांग को होल्ड होते चैपरांग को होल्ड होते चला ना जो चला पर होल्ड हो चला ना चैपरा होल्ड हो वाच जा मुबम 39% मुझे ना चैपरांग को होल्ड होते कति चला ना 55% हु ओम सा चला ना 240 marks of percentage आगे खेलते हैं लेज़र हम 15 marks को नहीं बसम 1% बसा है ले 240 marks नहीं percentage आ बसम 1 divided by ची लगा हूँ सोदी का तीचना into इस पे नहीं 240 ना 5 ज़र हम 5 3 15 ना 5 4 20 5 is 40 ना 3 आके बहुत ही ना 3 1 is 3 3 6 18 आ अले 240 चुने p percentage 240 चुज़ार हम 16% ना तो तला passing percentage चुज़ार दे हम 55% ना 55% minus इज़ार हम 16% ना 16% 240 चुना 240 चुज़ार percent move on 16% मो चलो ना 16% तो 55 + 16 का ला दो लेज़र हम 39% ऐसे मार अलाउ लगा ला दो थी तो कारतम अब आना हिची बेसिंग आई थी कि बोल हम तीहर नहीं है ना एग्जाम माना बोल दे पढ़े ताऊ ना बोल थे नहीं ना नहीं दो पुवा लो है उन्हें ताने बोल थे अही वांगा चोइती बोल हम तेला क्वेश्चन को concept है ना चाहिए पीस है हम क्वेश्चन है पीस है हम तीन है ना स्टूडेंट चुन मार्क्स की देखा तो 25% मार्क्स स्कोर आ ले ना ज़्यादा मुझे ज़्यादा हंसा में कितनी हम 210 हंसा चला ना हंसा हम -210 चला ना पास मार्क मोना देगा ना क्या अही वांगा 55% स्कोर आ ले ला 55% स्कोर आ ले ज़्यादा है त्याम 240 अबाव चला ना प्लस 240 अबाव चला ना तो सिंपल बचला है ना तो ची कल भी चला ना कल भी लम तो हम कल भी हम थिंग फुंग के दावते ना ये जी थिंग फुंग के चो खनी इचला या का इचजन का कला हिचजन का फान मोम चला ना हिचजन का कला है ले हिचा बात चला ना हिचजन ये कल भी का तीचो ना ए वहाँ हिचजन का कल तो आ ही ले इजात वानम हिचिवा चला ना अही वांगा चो तेका बंगा कल हाथ ना हिले इचजन का कल खा हिले इजात वालम वाइवा खरा ना एले हिची नंबर तो चुन ची ए ते तावते हिची ए चन का फा हिले चुन x वाट चला ना b चन का फा हिले चुन वाइवा चला ना अजो ले ए तो b की काही पे हम a - b का तिरफन ए तो b की का चला ना ए तो b की का जो चते नी इगोब्ले हिजिंग लो दो ना x + y ने थेमा x plus y ये बात ये है इंताजिंग ने थे ना देमा पता ना रिजन चला ना रिजन ने का पानोम पॉइंट इचन ने का पानोम तो पॉइंट p चन का पानोम चला ना के ना पॉइंट p ही पास मार्क है गति चो ककला हिला हिचला चन ही ए चन बो का फा हिले कुन step ni na ki wa na ta ta na ni ai ki ba chula na ai wa nga chu ka ha na hi la chun itla jang ka pha ta chula na ka na hi la chun izana ka kho khala thum de ta to ka ha na hi le b ka ha ma hi le a kai ki ma chan chap na ka la na atu te le he te ni ki ka chu ke he no ma hi la chun ए तो बी की का ही कहा मोपा है कहे नो माहिले दी कहे हम ए - b का बोर्ड चला ना ए लो b - a का बोर्ड चला ना ये थे मा b - a का बोर्ड चला ना ले b - a जो ए ले बिया का बना है लचन आ नंबर आचे पे हम 3 द 2 का गप चला ना 3 + 2
minus alpha sam ma chu ni alpha sam chu na 3 to ni ko ma la ngare jala jala ki ka chun he thema b minus a is equal to 3 plus 2 it's a concept of banga bata na 25% ko bo ko se ko score le jal samam 210 na it's done here 25% out na 25% ka score le jal samam 210 la sam na pass mark thina dinga na e bang 55% ka score la 55% ka score le 240 about chalo na da chala invent net here nam het here nam sorry net here na chana achute ale hit ta banga cho percentage khanin to sim ke bang na marks ke bang percentage khana ka bola le marks is an sam percentage is an kamule is an sam achute hele chun a difference chala ya bata chite ni ke ka ke no ma hele 55 minus 25 ka bol chalo na 55 minus 25 से पीदाम चला है 55 minus 25 से 30% ना जा अब आना ये चलंगा है पीरे तम 240 तो 210 डिफरेंस कला चला ना ए वंगा ची अल्हा समया च माइनस कति चला ना अदि चना च का गोप दे या ना का गोप मा हिला चुन 240 तो 210 का गोप दिङ या प्लस इदि या प्लस तो minus 210 na ka ko mai le minus sung le jor ta na he thema minus 210 ti ta cha he je chu sim na chi ha la cha he bata ka minus ai le difference kala ai le zat hiam stani ka difference kala le find the difference minus plus ka ti lo pi cho difference ka ti cha a gap ka ti na cha plus minus hello ding difference kati so now mata plus hello minus hello difference means a gap ka gap kati na cho mata 0 ma chalanga 1 ma chalanga 1 minus 1 is there any difference kala dinga la jar ham izan agi hiam nya ki he chala na chita ma chita any difference kala la jar hiam 30% na la chita any difference kala la difference kala Allah पिया difference kala hele mata chला difference kala la chite ne ko ngai chला ना ना हे थेमा chite ne ki ka difference kala le hisa so chला ना a number kala la chite ne ko go be chला ना ka go ma le za som ji 450 marks also he thema 30% jo piba pasam 450 aba sa chala na acha tia hi le 1% jo pia ka tiam 450 by 30 na to chi zan ham 0.3133515 de 15 marks la na 15 marks 1% of sa chala na ato tile 210% to reserve sam zat hai 210 hin chalang la ni 15 marks 1% of sa chala na 210 chen za sam 1 by 15 into 210 ka bola le za som chi 35515 3721 na 51 is 5 ni wat 20 5 for 20 14% na to tala chi pi ham 14% ta chana 14% hasam chalo na pas ma munu denga na le pas ma munu denga chu 14% ka mane jan ham percentage ka mane jan ham 25% plus 14% ka jan ham 39%. Correct. Next question chila nan hethi manda ta sana kurant. Next question again.
जी वेला ना बोलो ना कंफ्यूज हो चुका नजीद ऑन टाइम जो लोहा पाच ने थे जो अनम ने थे पे बोल जो हन तो फॉलो पीछे चला ये बता नहीं चला ये कैसे बंगा डिफिसिट माइनस सी चला प्लस सी ए बंगा जो डिफरेंस चला की का गो माय चला ना सते नहीं है ना इजा ना वाला तो ना इजा ना डिफिसिट ना इजा ना एक्सेस सब का गो दिन ना है जो 15% तो 25% डिफरेंस तो उनके बंगले चला ना सॉरी खुद हम लचन है थी मनता kita bang question ni solve tina ban next concept chu to solve level nan he thira tas a hi le it's like explanation ka bote chu mer chi honen lang if a student score 40% marks na if a student score 40% marks if a student score 40% mark, he is failed by 50 marks. He is failed by 50 marks. If he scores 50% marks, 50% marks, he is passed by 40 marks. Find passing percentage. And find maximum marks na and find find na find akan ako pass percentage na ani na maximum marks to maximum marks ti bol ham zo bol ta bong ba chi ti bol du ham बता ना 40% होए पे हम चले 40% का चीज़ चलो ना 40% का बोला ले जाने अब फेल है कहते हम फेल आले मैंने लाइन की द्रो चा फेल आले पिया कहते हम तेका बंगा लाइन चे न द्रो चलो ना ये ची न पास मार्क चलो ना फेल आले चलेंगा कोई होते -50 तो ना -50 आना फेल एही वहाँ जो ही चीज़ एग्जाम में माचा 50% स्कोर आले जा दिन पास करते हम 40 मार्क्स आना पास ना इतने माँ 40 मार्क्स गाल ना ची पास मार्क ही ना इतना पा ही 40% ना ना इलांग ही 50% का स्कोर पाले पता ना इतना ही बता चुन 40% का स्कोर आले 50 मार्क्स आला समझला ना 50% का स्कोर आले 40 मार्क्स आबाव चला ना ची पास मार्क ही ना आजो तले डिफरेंस के बांगायम ही चपरा ही चन गमभात ही चपरा चन गमभात की बंग थो चला ना डिफरेंस must be equal ना must be difference की बंग चो चन है डिफरेंस 40% अपना 50% चंचो केंग इंचीलन -50 अपना +40 चंचो उनके बंग चो थे मा कितनी किची होंगे ना -50 to 0 हम फटिंगा बाना 1 2 3 -49 -48 माइनस अपना 0 हम की चाहिए ना अपना ++++40 चंगे देने थे मा चिका चो 1% आ डिफरेंस के तेला अला डिफरेंस कला ले पे हम चाहिए 40 -50 चो डिफरेंस कला ले 10% चला ना ये डिफरेंस कला ले ना 10 हूं हेलो दे चनो 10 हूं याला 10 जो चला एक चखत हम करूंगी दे चलो ना -10 ला चला चखत हूं दे चलो ना ए वंगा मान चपरा चला हिंके के दे चलो ना डिफरेंस कला ले बता -50 -40 डिफरेंस था जो छे
cái có mai lại ra ham minus là minus cho plus ngay ta chला na 90 na difference ko mara chi za tam 90 marks of such 10% to the pivot sum 10% to 90 marks of such na even maximum marks of no masala na maximum marks pi da ham exam marks maximum ko pi ngai maximum mai la total ko pi jiam 100% thil thinki 100% ka chalo na le maximum marks za tam na chi 10 times le chong 10 times de chalo na 90 to 100 900 na maximum marks so 900 in ala passing percentage hi cha parang ko khud do the cha parang ko khud do the hi cha ka khud ding ale hi chi percent na ka khel de na ka minus de cha pana na hi cha parang ko khud ding ale chi percent na ka khel ding cha parang ka plus de ta thep da ele khon passing percentage ko o che penai bodo ham na ni thu thu marks to percentage a khel ding ale percentage apna marks ki bata re marks apna percentage ang mad na ale khon ipam cho 90 khud pe 10% tina ta na ele 0 la 0 ka kala 9 marks pi basam 1% ta na ele ho che pen bodo ham 50 bodo ham na 50 bodo ham which pen marks ka pen se to no 50% ka bol percent hi log marks pa hai chang hi marks hi chang hi percentage mata ji ham to hai percentage bol to de chalo na percentage ka bol de tika ma 40% ka bol ham kase to age ka bol ham 40 हम 50 हो जे पेन दा 50 पा का बोल दिंगा ना 40 का बोल दिंगा 49 40 थे लोग ना 50 हो जे पेन बोल दिंगा 40 बोल दिंगा 50 बोल दिंगा 40 बोल तो ला 40 मार्क्स पे तम 1/9 into 40% ना चे 40/9 हो रहता छ ना 40/9% ना अल्ला 40 चोइस पेन ला हम जे पेन लो छ ना it's a penny become 40/9% देना चाहिए marks percentage आखिर बता चला ना अल्लाह क्वेश्चन है बता कि चापन इन हिची प्लस गोले है तो ना नहीं बोल रही हिची प्लस ले माइनस ये पी बसा हम माइनस ये पे हम डिफिसिट बसा चाहिए 40% का स्कोर आए ले 50 मार्क्स का डिफिसिट है चाहिए 40 ला 50 ना माइनस के लिए तो डिफिसिट चाहिए चला ना पास में बोलने का तो एन गाय चला ना अल्लाह चला या है बता प्लस ये पीटी ना हम एक्सेस मार्क्स ना अल्लाह 50% का स्कोर आले 40/9 एक्सेस चला ना का पास मार्क्स 50 का स्कोर आले एक्सेस पास कला दो ले ना पास मार्क होंगे तो हिचा पर पास मार्क को दो देंगे ले 40% ला जो डेफिसिट जो के एन आले पास मार्क होंगे चला ना अब पास के एन आले ना 50% ए percentage का ख्याल थी अच्छा तो लवा ने चाक पर अकाउंट दो देंगे 50% ला जो एक्सेस पाँच कला दो दे ना मार्क्स वाला का मुँह पाँच कला दो दे ना ला पास मार्क्स से पीरे ताम passing percentage से पीरे ताम 50% ना माइनस प्लस वहाँ एक्सेस कला दो दे चले ना माइनस 40/9% अच्छा का बॉर्डर चले ना ada cukup itu so detam 5 9 is 40 na 400 ta na 5 9 is 45 450 is na chite ni ka multiply al nu ya pa he 9 dan pe na chite ni ka multiply 5 9 ja 450 minus chunga 40 na Zaram chi 410/9 na apana chi percentage nilai chula na 410/9 hi chilang karab beta nu ji do tawam ji nai lo na 410/9 percentage ko hichiranga ji
14 by 9 ko ka bola le ti ko bol tham 9 is at na 410 so am I don't know what that's 9 by 410 na 9 4 36 5 and 45 9 4 36 na 6 11 last is kala do result hum 5 na yeah 11 last 6 kala do le 5 na 3 to 3 talo na 0 9 5 45 remainder result hum 5 na that's a fraction ka jidi le divisor na noi peram ding into quotient je pe hum 45 ji na plus remainder je pe hum 5 45 5 by 9 percentage it's answer है 45 5 by 9 percentage चलो अंक जीता हो बरंत जीतो हनो हाँ है concept non thêm cái chừng ngay cho cái tay ha nó sầu là bún lăng ai dịch bên nó chứ na cái gì ta bằng chân bồi yên tao na bún lăng ai dịch chân hết nó lại bằng cái gì ha sầu là bún lăng ai khát ít kiểu ta bằng bao nhiêu bồi lưu tam cái gì ngã fraction nó hiểu đi fraction nó cái kia là fraction difference nó là được chưa này difference là nó một chỗ chỉ tên difference na fraction là cái kia là 2 by 5 minus 50% 1 by 2 it's difference nó là cái được chưa na chả là it's là sang cho 10% thì lên bây giờ lo na cái gì à là abulai solve the penal method so it's dung ja che solve diu ham it's ang ya ka behavior lang chi het thei lo chon phadi ai ba confused lo chon na bui kit diu cho khe na rang pha chna che method khat pa che khut ki diu tam la cái gì solve chạy pháp ta hin copy chạy pháp ta method cái part cần solve được cho abu lại bộ part na cái được tam là cái gì method hi ha na sao le cái bộ được tam basic ngay chỉ cái được question of pass mark poi mo cho pass mark apana wal pass mark apana rasam kiti chalo na la chala nga pass mark jing na ni lo ador de cha cha ki ta to le pass mark equal to 40% का स्कोर है 40% का स्कोर है ले 50 मार्क्स का rasam kiti chalo na ये जो pass mark का जिदिंग आले 40% का स्कोर है ले pass mark का मोलो पे चला ना एवं पास मार्क का जी चला ना जाना है समम 50 आला सब चला ना पास मार्क का मूल्य का जैसा कहीं नहीं हम 50 मार्क्स ना क्या जी परसेंटेज लाचो 50 मार्क्स के नहीं ले बता चुका फर्स्ट क्वेश्चन बता if a student scores 40% marks ना 40% बोला ले he is failed by 50 marks 50 marks के नहीं चलो ना पास ना देगा ऐसे माँ 40% चला 3 पास मार्क्स हो ना ना चला आ जाता है ये 3 पास मार्क्स हो ना पास मार्क्स ला जो कितने जा का स्कोर हम 40% जो चला जाए का स्कोर है ले सब चला ना जाना है सब हम चे डिफिसिट है 50 मार्क्स है तो ना 50 मार्क्स जो पास मार्क का मूल्य का जो 40% प्लस 50 का बोलना चला ना पास मार्क का मतलब चला ele ani na khoi piece hai na if he score 50% marks he is passed by 40 marks chuna pass mark ma je chula na ebang atu chunga hi ti bolam 50% score chula na 50% score hi le mata che pass mark chula na 50% score hi le chalang chang score da chula na 50% score hi le
excess ta chole za na excess sum 40 marks excess 40 marks ka minus ngai chula pass mark mon dinga na ya chu ya 40 marks ka minus da 40 marks ka minus da na kita ka bola hele kichong hi pass mark hi 40% ka score ala 50 marks ke la pass mark hi na elo la 50% ka score 40 marks ka minus la pass mark chula na aju tele chide ni ki bongti na chula na 40% plus 50 marks na is equal to 50% plus 50% minus 40 marks da atu tele 40 इतना हम कोई रोते चलना 40 पर हो चलना आइला होते हैं ये जो 50% लेन जो या तो जी अन्य जो है खुला कोई होता है ले 40 ही चलना कन कोई ले पिसो रताम plus 40 अब आना चला है 50 ना is equal to marks is 50% जियों सा चला ना minus चिपा है चला हो plus हो चला का चले minus ता 40% अल्लाह 50 plus 40 कम 90 ना 50 minus 40% को पे हम 10% ना क्या अल्लाह 10% हिन 90 marks अब अच्छा चला ना अल्लाह pass mark आचो 1 mark सुन पी वसम 10 by 90 1 mark सुन 10 by 90% अच्छा चला 90 का कुम सोला ना 0 ले 0 का काले 1 by 9% चला ना 1 marks ना अल्लाह pass mark जो चापरा का खुद दो थे चलाए परा का खुद दो थे जो ना pass mark जो चलाए परा का खुद दो दिन आले थी का खुद दो दिन हम marks by percentage आके शेयर का चला ना passing percentage तो ना अल्लाह 50 marks ही percent आका शेयर ले percent का कब ले pass mark percent हम सोर दाल चला ना 50 marks हुई पीरे तब 1 marks 1 by 9 है ले 50 marks हुई पीरे तब 50 into 1 by 9 क्या 50 marks ही 50 ना 50 marks हो ची 90 marks तो 1 marks 50 marks ना चाहे marks या चाहे marks हो ना 50 marks ni 1 by 9% बोलता है 1 by 9% into 50% ना या 50 1 by 9 into 50 को पे हम 50 by 9%. 50 by 9% को नहीं सोचना बोल दे लेते हैं कि हम 9 चला कर जीते ना 9 is at times 9 5 45 या 9 6 is around 54 बार था चला ना 9 5 45 plus 5 क्या 5 by 9% बात चला ना अच्छा चला 50 marks से पे हम percentage also 5 by 9% या 40% plus 5 by 9% को पे हम 55 5 by 9% तो pass marks passing percentage ना लेकिन 40% तो 50 marks से percent आके खेल रहे percent ले percent उनके कौन थे ये चला ना 10% दे चला ये फिर 55 यो 40 plus 5 बता passing percentage को हिले इधर मोम जी 40% plus 50 marks of percentage है convert बात से पीसम 5 by 9% ना 5 by 9 कोई के कापी में कती हम plus चला ना plus लुया की चलो चो हमारा 5 by 9% ना 5% plus 5 by 9% ना अया लगा को माले जा सब जी 40 plus 5% चो 45% ना 45% plus 9 हो 45 by 9% ना चे passing marks नहीं थी माँ ए लो ले ची न confuse आया होंगे बता 5 by 9% हिचे पात तो इन fraction हम लोग पाए किया थी चो ना passing mark हिचा पना को होड़ो थी एवं passing mark 50 minus 40 marks एक थी बोला ना हिचा पना को होड़ो थी ऐसे कॉपी चाहने लगा पाप हम गाँव होड़ो तले ती होड़ो देखो
maximum marks se biam tile 10% jun 90 hile 100% jo maximum marks la na 100% 0 khane le 90 la to 0 khane le 900 cho total marks to ka se pen cho 10% khoi bijak movam 90 marks la na total marks se pi ti bam hon 100% in the 10 times it 90 to 10 to 900 na it's a pai no job khat pa sang cha chapa no job la chapa he sing ta o chapa cha hana sa be so da patam ale to cha bata chira ngati to cha passing mark chu chaprai hold chula na passing percentage ala chapa hi hold lo bin khatpa khun hold ko le ti ko hold da ichong I tho passing mark tho chula na ko ro dinga hi le 50 marks ko hold to lo ta hazar ko hold da 40 marks pa ko hold ta na 1 marks to 1/9 percentage ta na 1 marks to 1/9 percentage na ala 40 marks pe ham 40 marks to 1/9 into 40 percentage na the 40/9 ta na 40/9 percentage 9 exact 40 to kinai penam 9 4 36 na 9 5 45 ta na 8 9 4 36 9 5 exact ham 45 ta cha na that's a 4 kilo 36 na 40 lena denga exact in gayam 4 yeah 4 na 36 plus 4 40 na it's in head itium kuram he thilo lecture bul laga kilo ta na be pathan na chap ale 40 marks se pm ta he 40 marks se pi sum 4/9 percentage sa chana na ale passing percentage kwiti hodo du tam passing percentage kwiti hodo du tam 50% la ho gala do ngai ta chana na 50% minus 4/9 percentage da ero la chalanga ka ji form ta confusion na ta chalanga jing itin jing na passing marks zo la cha pra hodo chula na chilanga pra hodo the ga ti chula na to 40 marks percent ka convert la 4/9 percentage so chula na ale to 50% la hit kala do jo minus ka bode chula na 50% minus ipam 4/9 percentage plus ile chite nim dare ana plus ka ti chula na minus ile p ka tiam 4 jo hi lo din 4 plus 1 is ham 5 4 chung chara pa na minus ka ti chuna hen na laiwa hello lecture khatna value chuna mixed fraction ahem lecture 1 ham lecture 2 percentage 1 ham 2 mane kel do cha 50% la he mixed fraction la do dinga hele ama chung chat 4 hele 4 chung chat 5 ka la do de na 6 hele 6 chung chat 7 ka la do ka ti chuna ala cha 50 la he 4 ka la do lo 50 la 5 ka la do de na 50 la 5 ka la do le jar ham 45,000 na abana 4 to 9 है difference चुप कला देना 9 ला 4 कला दो हजार हम 5 सुना 9 ला 4 कला दो हजार हम 5 अनुया पीएम हम 9% नियर हन डॉलर रिवीजन चेन त लेक्चर वन हम तो नो 45 5/9% ना के बंगम आंसर अजोलंगा तो चल ए वंगा इहम त्याहिता ये बोले ले दिन बोई नोचा लवाय ले passing percentage का कोडिंगा ल minus लंग हिलो plus लंग पाई हा बोई पिता plus लंग न बोई पिला plus हा नो पिछना minus लंग ने फर हाना सा जन चना पता नेक्स्ट क्वेश्चन चीदो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चिउतला तो मचा चन बोल के अला 30% mark fail by 5 marks. Say 30%. Elele ehon kisim 2000 na.
percentage na division ta if is equal to possible percentage as sidu ham 20% na 20% of fail ale he is failed by marks is to za sidu ham marks za sidu ham 7 marks sidu ham calculate no again 20 no 60 is na if a student score 20% mark he is failed by 60 marks 20% score ahile 20% score ahile che pass mark ahile izana samam 60 marks ka dichuna if he score 50% mark idola 30% mark to na to chung na if he score 30% mark he pass by 42 to ala vapata bota di am di ha mo if he score is a katiam to 30% na 30% mark then he is passed by 40 marks find the passing percentage iti khud hum ta iti khud hum za boro che kam passing mark che pi tivam 20% को score ale ka fail chala na zana ka fail 60 marks ka fail chala na evan ka pass na dinga 60 marks to gain ngai ta chala na ethema ai hi lawale ai chama ma passing percentage chun if we score 30% marks so 30% ka score a hi le 40 marks ka va chala na pass mark ko mo dinga 40 marks ka minus de chala na it's just a equation and ethema achatia hele 20% khu bata percentage chalang le jo ya hi anyo zo pa khuranga ko te minus le minus cancel sa na 20% chalang ka ko le piam to ai 40% marks chalang kan ko de marks le marks ko khon de percentage ko ko ngai chala na 40 plus 60 ka ko le jar ham 100 marks ta na 30 chalang 30% minus 20% na jar ham chu 10% na 10% to 30 minus 20 to direct and 10% jitang ya ichpa hi chalanga ho le plus deta ichpa hi chalanga ho chile minus de na 10% to 100 hi le full marks pe hum 100% pe hum 0 khar ke na la chalanga 0 khar ye to full marks do wale pe hum 1000 marks na full marks pe hum 1000 ale pass mark hodo de wala la passing percentage hodo de wale plus lang pa boy pi minus lang pa boy ta plus lang pa boy pi to 60 marks per percent ka khel ngai chula na acha tele bata 100 marks 10% chula na ale 60 marks yam ta 60 marks pi dam 60 marks 10 by chizi noi lang ka chi suri chula na 100 into 60 diam 100 marks to 10% hela 60 marks to 10 by chino ya ka chi so 100 into 60 na atu tia hela full marks to don da ta to full marks na 0 ta na a ya hela chizi lang a je confuse sang wen 100 marks to chi hela 60 marks pi ham 10 it's pa ya ka chi suru na by 100 into 60 0 ni to 0 ni ka college tam 6% na 60 marks ni percentage as represent less than ham 6% chi pi ham 6% ina chala na pass marks pe tam la to ahe 20% plus 6% is ham 26% here hen azo pa sang ro na sa zo an chana chuta ra chi boran la chon fa jabe ata
This is a very interesting concept. Very interesting concept. Ama to join head thian nan thian lo dam ke nai lo. Zidon tam pas ma kho ichlang ayang hold the lang ayang hold the ke chala na ichlang pa hold de quality hold de ham pas ma kho chi equal to kita la chang ke bang equal to kita la chang ke bang chala na chlang pa ko hold de quality hold ram 30% la 40 ka maina se chala na e wang che percentage hello p marks chu marks to percentage ka convert din achu tia hele 100 marks to 10% hele 40 marks to 100 marks to 10% and 40 marks to 10 by 100 into 40 percentage na percentage ko mata 0 ni to 0 ni ka le jan ham 4% na 40 marks of 4% represent the chini p is what sum 4% na 30 la 4% ka minus chalo na percentage na 30% minus 4% को 26 percentage तो बंगम तो बंगसा ना या चहे लंग पे पेन याले ना थी पास मार्क फेल मार्क की थ्योरी नेट दुता चना ना time and distance ayam bota khali speed hizana travel hele 5 minutes alen hizana travel hele 10 minutes agang hong kitirna echo hoche concept ma board cho minute hizana chia hele cycle chia hele minute ngana le na bank chia hele minute so min mai to bang na concept he tin is karab bitam full marks ki dol 100% na hono de yang cho alle it's a concept mi tunin hi chin chai out na concept khat tha khat zero te na ban le aban le zing thai ni ha zing ala bol ke taw to zing friday chu na zing friday hi le zing ha barman le ga te chu ro le saturday ni le class ni hote na बताना तो ये concept ताकत लुटी तक ये ची बैंक हम की दong लो हम के लो ये बात से यो ये लो ले exam दंग हम की दong में थी ये बात नेट हंडे का पाई माना ये पेज नम तेरा very interesting topic खच्चा क्या नहीं कोई भी हम Keng ni hen tu na hen to dok tu na hen keng ni chu na dok keng li ni chu na to sim khar bala chun hen keng ni dok keng li ni na lek it's a concept me pa mo chu na atu tele head is ni hanam one head na siang one head nei chu na alu isima hele teka banga if the heads are counted na if heads are counted it is 240 na alu isima hele 240 cha hukin acha le acha tam ta le ui cha tam ta kare na je abora chu alubo se ka semaila 240 na alek kan semahile akela nga pa ka semahile 680 era 630 tu na 630 ata bang lek ho hele na chu ui cha sa kane a cha sa kane na thian da ui cha sa kane
a ke chu wi cha hela ke khara cha hela divide by 2 head to divide by 2 ka tila ke da sola na e wang a ke khat ke hello a cha chi za ham ke hello wi cha chi za ham ke hello pi chana it's a ti body ham che conception body cha chu bolo tin ke ingang ke chai ko tan tu nya ding na taw te jing le in ke cho ben tin na na pan la jingai la man lo la thai ni la class la du cha double class repentance lots if I love that in a zoo आती है ना in a zoo there are in a zoo there are क्या नहीं नहीं खासे तो pigeon तो ना pigeon but pigeon and tiger in a zoo there are pigeon and tigers na if the head are counted there are 2 teeth if the head are counted na if the head are counted there are 2 teeth na legs are legs ko na hile 620 na legs are 620 because it's on touch how many pigeons are there how many pigeons are there hello bitch Koran titina khur gondam Nethianam Nethian lo pichna ka bolde tam but now zu a chu akeng yo se ko go pa le ko keng khanen acha ni zan neam hianin skida what's there but now lo ten ha ta her khuza ne ka tiam 280 chuna 280 head to pigeon to tiger chalo na pele aher khojat ta ya acho tale pigeon ne leg izat ne yam leg ni ne chuna na 2 leg ne chuna legs 2 legs ne le tiger in legs izat ne yam 4 legs ne chuna 4 legs 2 plus 2 plus 2 legs chalo na suppose ale alam pin tiger jong chun keng ni bo se nei han lang na tiger in keng ni han lang pigeon in keng ni han lang ani ni honen keng ni nei le alu han to chun keng ni jam ni ke bang de chalo na ja suppose they have equal legs 2 legs each ani hone tiger in na suppose they have equal legs 2 legs each ani hona le izat hidam gancha chago ma total azar ham 280 chalo na ja ala 280 la chu legs izat ham legs ni ne hon jana legs ni ne hon ala legs izat ni hon tam ki go bana legs ni ne hon ala bata
lex ni che che ni hona le lex ni nei zat ham lex ni ni I bola la 20 Weiter. Betul. Keng ni che ni hona la na. Keng izat ni de bam che het so het pa boi piti ta o. Keng che na le chre agoma 620 lek te chula na. Ani ni hona keng ni hona le keng zat ni dam. 20 028 16 2 1 is 2 2 2 is 4 plus 1 for 5 560 lex. If ani hona he lek ani hona ki ko man hona le zat ham 560 lex. Yathema tiger in keng ni ne han lang pigeon in keng ni ani pe chala na hian lang la keng dizat zat ham 560 dia lum dizat zat ham 280 de chala na a he wanga amon le izan metiam 620 lek chala na amo in 620 lek chala na question ai ke pe na question na e wanga e wan keng ni hitan lang ke bang chana keng ni yon tan lang la keng izan de ti bam 560 keng de to chana ali zana va nam 0 6 la 6 60 lex val chala na 60 lex val chala na pizza va ham 60 lex se tiger keng ni kisim thalo chala na tiger keng ni kisim thalo pigeon ta ke manam tar pizza ta va pa o icha pe na hi tiger keng ni kisim tha ta chana ana ke bang hile ki chala na ana ke bang hian lang ila 560 lex ani khom man chala na keng ni kisim khom mala e bang tiger a chu keng ni va chala na keng ni ba hi 60 lex hi about chi pizza val ham keng ni za hi val chala na yathema pizza val ham keng ni za val na ato tele keng ni chu pe ham keng ni chu chalanga 2 val chu 60 zula na chi tiger adi bo chala na is that times sum 3 times na ala 4 3 za 12 120 ato rai ham di law na cha 260 ham 260 6 820 cha na sorry it's 820 zo to no it's pen is at hum 620 hi lo 820 yo cha it is at hum 820 zo de cha ato tele zat de tam cha zat de tam 260 na it is at tam 260 lex bar na कोई आदमी आवाज हम चे कोई जावाल हम extra keng ni tiger awa ja na ala tiger khar he na denga chu keng ni chu tiger khata chi tiger chu keng li ni chula na ala awal pa chu keng ni ba chula na ala keng ni ba chu nia keng ni chu ka divai na ile tiger khat ke tiger zaram ke ta chula na zatam jela ka divai na ile tu a chu awal pa chu tu awal pa ka divai na ile 2 1 is 2 230 2 1 is 2 1 is 2 2 3 6 0 130 na 130 chi pam tiger is not ham ti han cha ne thian ta no kan ta explain dam 260 lek hi thasam chala na thasam ro tu val chala na agoma question 820 lek de te chuna e wanga e hon ke ni nei bong wala chan tu 560 lek bo de ke te chuna na e wanga ke ni nei lo chen ke ni extra kisam thala chuna na a kisam thala la tiger chuna na aba pa che pizza bal ham tiger ja bal chala na tu chu ka divai na hele zat ham tiger chu
130 tiger om ris ele 130 tiger om le ago ma san ham he chu 280 chu he to jun total ki bang jala na he la chu zan ham kala do chu 130 ko tiger kala do le zan ham 150 na jam 150 chu pi tam pigeon bata chu I can explain it dham. Let here now can explain it dham. Answer is 150 is ahead at the hela total the bangana. Ye chu pigeon hele tiger hele agoma cho lu ka simal gancha josi kasim ta chona du khat chi je ne ye wat ne thema e wanga alega difference um ta chola na alega ke ba hela chun 560 lek nei han dia na e wanga lek ho 820 lek nei ye thu chuna 560 lek chakala do hela 260 lek ba chuna na e pizza war ham tila tiger ke ni kisim thalo ja war na adu tila chuni chi value chu hum podo chu tiger ra hum podo ro chuna na tiger ja momo ham ko tel akem ala sam da chun akem ma ma jo na diwa na la total tiger hum ta chuna 130 chu tiger ya le ago ma 280 hele 280 la 130 kala do 150 chu pigeon ide itam aban la continue to te concept mama na ke pala continue le hana ne thiru ita ina ring chan cha to